ovakav udarac lijevom nogom, lijevi kružni u glavu. Da. Ono što ćemo sada pogledati, detalji su iz borbe Mirka Filipovića protiv Japanca Tahimire. Borba po K1 pravilima, održana negdje početkom prošle godine. Da. Šta možemo reći o Tahimiri kao protivniku? Pa to je jedan od boljih japanskih boraca, ponudili su mi njihova nova nada i izuzetno me, čak je u nastupima nakon ovog meča izuzetno me iznenadio. Evo i Cuki je bio, baš smo iskomentirali, izuzetno dobro se borio na japanskom K1, čak je do finala došao, jedan izuzetno srčan borac i mislim da će sve biti sve kvalitetniji. Činilo se da je krenuo Tahimira dosta beskompromisno. Ni ne znajući s kim ima posla. Pa dobro, znaju oni dobro s kim ima posla, ali svi Japanci su takvi, zaista krasi ih jedna velika srčanost i zato je pravo zadovoljstvo boriti se s Japancima. No ti si odmah uzvratio agresivno. Naravno. U ovim trenucima tvoj menadžer Zvonimir Lučić Cuki obično strepi jer nekako po ovim početnim rundama najbolje se prepoznaje kako će se borba odvijati, po početnim trenucima zapravo. A to ne mora biti pravilo, ali obično to tako biva, ali ja sam znao tog momenta koliko je Mirko spreman i znao sam da će on to završiti. Pitanje samo trenutka. Vidjeli smo jednu od omiljenih kombinacija. Da. Iako za ovaj meč nisam bio nešto posebno pripremljen, s obzirom da su mi javili samo 2 tjedna pred meč, sjećam se prošle godine u prvom mjesecu su mi javili da li bi prihvatio meč, naravno da sam taj meč prihvatio, iako nisam bio, sam se odmarao nakon K1 finala, ali nije bilo problema. 2 tjedna za pripreme za jedan takav meč. Ja sam već bio u kondiciji, nisam ja nikad nisam totalno van treninga, jer ja ne mogu jednostavno bez treninga, ja nekoliko dana kad trenam, ja se jednostavno loše osjećam. Ali dobro, koliko ti treba za ozbiljnog protivnika priprema, dakle, povrh onih općih tjelesnih priprema? Pa mjesec dana najmanje. Borba je održana prije godinu dana. Mirko je tada imao nekih 96-7 kg otprilike. Što usporedujući se, ako usporedimo sa danas, to je ipak velika razlika, Mirkova snaga i konstitucije i tako dalje. Evo, pogledajmo usporeno najbolje detalje iz te prve runde. I jedan sjajan high kick. To je zapravo udarac koji te obilježuje kao svoj zaštitni znak, tako je. Budite pažljivi štovani gledatelji, jer ovo je druga runda, poslije koje više nije bilo rundi u ovoj borbi. Dobro, tebi je već bilo jasno poslije prve runde da možeš završiti priču u drugoj rundi. To se jednostavno osjeti. Osjetio si da su mu noge slabija točka? Pa ne samo njemu, svakom je to, nakon mog udarca low kicka, imam izuzetno jak udarac nogom, svakom je to slaba točka, to je jako teško utrenirati. Međutim, Tahimira je odlučio nastaviti borbu, unatoč ovog izrazito jakog low kicka, a onda je krenulo s napadom u glavu, no izdržao je Tahimira još jedno odbrojavanje. I sada pogledajte priči kraje. Jedini spas za njega bio je u klinču. Da, malo se uhvati pa. Još jedan napad dolje nisko nogom. A sad pazite na Mirkovu specijalku. Lijevi kružni u glavu. Ovoga puta malo desni. Išlo preko bloka. Evo ga. To je zadnji direkt i bilo je gotovo. Ti puno više koristiš lijevi kružni nego desni kružni u glavu. Da, zbog garda protivničkog. Jer je tvoj gard kontragard. Tako, zbog kontragarda. Pa ja moram reći da je mala razlika između njegovog lijevog high kicka i desnoga. Samo zbog garda koristi više lijevi. Možda je razlika 10%. Desni high kick mu je loši.
od broja Tahimira sve zvijezde i zvijezdice, no pomoći mu nema i jasno je sasvim tko je ovdje pobjednik, Mirko Filipović.